impilo yami, inhliziyo yami kakhulu ukuthi lo musongaka uNkulunkulu asiphe wona. Uma siwudela siyokhala umaye sekuthiwa indawo ayisekho. Ngiyakumema-ke nawe ukuthi uNkulunkulu akusize ungene indawo isekhona isikhathi sokusa sisenazo. Ngokohlelo engizoliphatha abazalwane engilikiwe kuthiwe sizoba nobufakazi abantu abawu-10 kodwa ubaba +6 ubaba uthi sizonezela ngaba u6 kusho ukuthi uma uyiphathe kahle-ke kuba khona umvuzo wokuthi sisigcine kahle isikhathi bazalwane yithuba leli lokuthi silethe kuNkulunkulu lokho uNkulunkulu akasenzele khona. Ngizocela ukuthi ofakazi beze la ngaphambili kuze kuzogcineka kahle sibone ukuthi bayanela ungezukweqa. Ngizocela ukuthi loyo uNkulunkulu athi kukhona akamenzele khona bazalwane ithuba leNkulunkulu akasiphe lona. Nami bazalwane beseza ngizobe ngidlulisa uNkulunkulu akakwenzele inhliziyo yami. Angisho ukuthi sengunumber 1 bazalwane ngilindaba ezayo. Ngesikhathi ngibalindile ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Isikhathi esiningi umuntu ayehlushwa amahloni, ahlushwa ukwesaba, ugcina ungasazange ulinike ithuba, ulithathe ithuba lokuthi ubone ukuthi uNkulunkulu ukwenzeleni. Ngizocela ukuthi sibhekane bazalwane ukuthi useyanela yena u16. Bazalwane lapho kube inhliziyweni siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngalokho uNkulunkulu akasenzele khona ngizama ukuqhela khona ngizobona ukuthi u16 uyaphuma yini. Sekweqile. Asasikudabukela. Sicela nodini u5 minutes singeqi bese kudabukela. Siyabonga kakhulu bazalwane ngishila ukuthi sikhuliwe usekhona ngaphambili Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Mangizwiswe kuwe Jesu sesuliwe within 5 minutes. Ukucula kwakho ukulo 5 minutes. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Sizwa awuzwakali kanti funa kungene lezi. Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Nizenene. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane ngithanda ukubonga kakhulu umusa kaNkulunkulu akangikhumbuze wona ngomhla ka-30 July. Bengisemkhosini ka-14 days ekuseni uma ngivuka ngomhla ka-30 ngezwa izwi ngisalele ngicabanga ukuthi ngiyaphupha elithi ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Ngithanda nje ukubonga kakhulu i-reminder uNkulunkulu akanginikeze yona. Noma ngabe bekubukeka sengathi mhlawumbe angiwuboni umusa kaNkulunkulu, mina bengicomplaina mhlawumbe okudlula wonke umuntu. Ngihleze ngibala lokhu ya sengathi mina angiyiboni imisebenzi kaNkulunkulu empilweni yami. So nje ngiyathanda kakhulu ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa wakhe omkhulu. uNkulunkulu usenzele isimangaliso bazalwane ukuba ngaphakathi kwale ndawo. Angazi ukuthi ngingakufanisa nani ukuba la, kodwa nje ngibonga isihouse kaNkulunkulu, uthando nokuphatheka kahle kule ndawo uNkulunkulu akasilethe kuyo. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu
angigcinele kahle ithempeli lakhe elingumzimba wami. Sibonga omama uNkulunkulu ababekile phakathi kwethu abasigayidayo njalo endleleni. Sinenhlanhla enkulu bazalwane, umuntu esahamba emhlabeni engalwazi usuku lwakhe lokuhamba emhlabeni ucabanga ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ngelanga akazongithatha ngalo ngiyobe ngingekho esimeni, kodwa sibonga ukuthi ngaso sonke isikhathi siyaqondiswa, siyalungisiswa. Ngithe ngisalalele izinkonzo mhlawumbe ngoFriday ngoThursday ngoba izolo bekuFriday, Thursday ikuthangi ngibheka inkonzo engizoyilalela emva kokuthi kade sengiyilalelile inkonzo yosuku. Kahle ngavula izwi eBhayibhelini ngathola izwi likaJoel leli ubaba abekade ekhuluma ngalo ku North Coast Radio elithi siyakubuyiselwa konke kwethu okudliwe isikhonyana. So uma ngabe ngisabheka lapho ngiphinde ngibuyele kwi-VN kababa yangalelo langa akayekade eshumayela ngayo ku North Coast Radio, ngithola ukuthi ubaba wayesiphe izinto ezinhlanu ethi zithobeni, khulekani, vuma izono zakho, funa ubuso bukaNkulunkulu, ekugcineni lathi bese uphenduka. Ngabona nje bazalwane ukuthi kuningi singakuquote mhlawumbe kuningi, kodwa kahle umusa kaNkulunkulu esiuphiweyo kule ndawo mkhulu udlula yonke into. Mawuthi ubheke emuva, mawuthi uyaqalaza ubheke emuva, mina ngibona isimangaliso sikaNkulunkulu ukuthi ngisaphila ngihambe emhlabeni ngoba angizazi bazalwane ngeenkonzo zikaJuly ngakubona ukufa ukuthi kuyinto kanjani uma ngabe sekufikile, okusho ukuthi asizilungiseleni bazalwane indlela yethu ngaso sonke isikhathi sihambe ekukhanyeni uNkulunkulu ngoba asazi ukuthi uzosilanda nini, uzosibiza nini. So nje ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngomusa wakhe omkhulu akangikhumbuze wona imihla ngemihla izinsuku zonke zokuphila kwami, ngoba bazalwane siyahluleka ukubala izibusiso uNkulunkulu akasiphe zona bese sibheka lokhu kwesikhashana bese siyakhala siyacomplaina ngaso sonke isikhathi. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, angazi ukuthi ngingakufanisa nani, kodwa uthando lwaNkulunkulu lukhulu empilweni zethu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabela ingcebo kaNkulunkulu nomama, mina umuntu wakwanene. Ekhaya Friday kodwa ngilali maFriday. Ngibona uNkulunkulu ongise enkonzweni umama mina. Mama wethu ngesikhohle sikongophela ngisafika uMzulu. Bazalwane ngiyaxolisa uMamuzulu. Ngiyambonga nje ukuthi angifanele ekukhanyeni. Vele eFriday mina ngisemondlo bengiya enkonzweni kaAyanda Thekezi. Ngizwe ukuthi ayicha ihamba ngakho lethu ngoba ngisezayo, kodwa manje ngithe mangifika ngayizwa le ndayi ngathi angahambi kahle bazalwane. Mase ngifika lapha ngathaba kanti uJesu umsindisi yaza ngiyasikelana nabehamba nje ngokaNkulunkulu ungazi ukuthi kunjani. Ngiyabonga bazalwane ukuthi uJesu umsindisi empilweni yami ngoba sengisibonile isibani, nokuthi ngiyabonga futhi ukuthi ngifike la angazi ngizi. Ngiyabonga uNkulunkulu uJesu ukuthi mkhulu Alpha and Omega, omama bonke babefundisi abazalwane bonke egameni lenkosi lethu Jesu. Ngithi Jesu Kristu inkosi. Sukuma bazalwane
nento engazi nje ukuthi ngizayichaza ngiyithini uNkulunkulu angikhombise yona. Ngathi ngiyayiziba ngoba kade ngingayiqondi ukuthi ithini. uNkulunkulu wanolaka ingane yashaywa imoto. Lesinye odlulile bazalwane ngathi ngilele ebusuku kwaqhamuka i-blackboard. Maqhamuka le blackboard bangathi isitebhisi ezimbili sinodadewethu lokho nalandlini esikhonza naye. Lesitebhisi esinye sihle, lesesinye simbi. Lesesinye side awusibonda sifika khona phezulu. Bese ngisithi inhlalo sesimbi bese ngithi ngeke thina sigibele la. Bese ngibheka lesesihle bese sigibela ngithi asigibele la dadewethu sikhuphuke siye sothi siqwa phezulu. Sithi qwa phezulu sifica indlu nodadewethu ayina umnyango iyamaglass phezulu futhi awuyiboni. Bese kuvuleka njengebhenki singene phakathi. Uma singena la phakathi abazalwane basekhaya lezwi kodwa kwathiwa abasentabeni kaJehova nabasekhaya lezwi. Bafake ingwezi emhlophe babheke phansi. Akekho bheke omunye bazalwane. Le ngesingene kuyona bese ikhona ezinye emaceleni kodwa sakhetha leke ekuqaleni ziyafana zamaglass zonke. Mase sihleli la kulesandla esigala kukhona ongabhekeki ngeke ngikwazi ukumchaza. Phakathi nendawo khona uJesu uyabonakala ukuthi uJesu unanezandla ezibholweni ngoba kuzineke kanje. Ngala kulesandla khona umpostoli wethu wamtsikande. Wamtsikande sepini elimhlophe. Kunezwi elikhamba kulongabhekeki uyamemeza bazalwane umemeza ngezwi elikhulu elizwa ukuthi chithe kumhlaba wonke. Uthi umhlaba wonke uphelile. Uthi amabandla aphelile. Uthi abefundisi baphelile. Uthi omama befundisi baphelile. Uthi amagosa aphelile. Athulanda umhlaba. Asho ngezi echithe kumhlaba wonke. Athi mesho ngalezi echithe kumhlaba wonke. Bese kuqhamuka lento ngathi ibabazwe ebhaliwe. Imbulungo lento kodwa ibhaliwe. Ayayithathe lo ngabhekeki lento ayiphonse ezandleni zaJesu. uJesu ayithathe lento ebhaliwe ayiphonse emlemeni kaBamtsibande. Ayibamtsibande la akukhulume lapho umuzi ukuthi akukhulumi yena akukhuluma lento engeleke ngaphakathi. Ukukhuluma lento bazalwane akuyena okhulumayo ukhuluma lesigubhu esiphonswe yile waya ongabhekeki kodwa manje sikuyena ngaphakathi. Bazalwane yaphinda lento le film kathathu elokeshilo lethu landa umhlaba athulanda amagumba amanomhlaba athi abazalwane baphelile athi umhlaba uphelile aphinde futhi athulanda ibanga lami. Bazalwane iphume futhi lebhulungu ayiphonze ezandleni zaJesu. uJesu ayiphinda ayithi lwaphe kumpostoli Bamtsibande. Kwaze kwakuthathu ngathuthumela lapho bazalwane ngasaba ngokusaba okukhulu. Ngangazi ukuthi kwenzekani ngubani mina ngibona lento. Ngavuka lapho ngakhuleka ngathi ngishaya ivikeni yasho u6 minutes ngayidropa masishane. Ithi ngane angikwazi nokudropa lowo bazalwane. Ithi ngane wenzani manje gogo ngithi cisha masishane. Sheshisa mntana mcisha. Ithi manje gogo kutishelwani ngithi yene kude ngakutisha. Kani ngizothi la ngisathi ngiyacabanga ukuthi lo 6 minutes ngizoyenza njani. Ngithe bazalwane la ngisathi ngibhekele lokho ingakapheli ifilimu ngicela ungayijombi ngoba ngithunywe sengiyesaba nje nginganishawe imoto nje. Waqhamuka ingubo amabhele niyabaza amabhele esitolo. Kwathi wasigqoka ingubo ungcwele. Kwathi ugqoka kwethu ekhaya lezwi entabeni kaJehova kubona ngobungcwele kusho lo ngabhekeki okuqaleni. Aqhamuka lamabhele kwangathi manje sitholozo sithungela khona lana kuqhamuka ingubo yonke yomama ishaye nyawe njengeyebhidiya. Awusiboni isitho samama awuboni idolo kunqwaziwe lana. Kwathi wahlukana ney'ngubo zamashayina enkonzweni. Uhleli umama ubona ngaphakathi lonke leyambe phithikoti. Bazalwane ngasaba ngathi Nkosi yami kodwa ngifuna ngikusho njengoNkulunkulu engithumile.
bazalwane kuyathungwa le ndwangu iqinile inombala owodwa inawo amabhlawa lethungwayo ifana nokhakhi ibhluke lakhakhi uma uthi uyakhumbula kahle noma ibhluke nje laba beqinile nombala owodwa ezinye ngathi zigrey ezinye zingathi zi light blue ezinye zi light green akekho bona isitho kuvela unyawo lodwa sezithungiwe lezi ngubo kwathiwa gqokani ngobungcwele nibambile impela abanye bayibambile kodwa ukugqoka ayikhona hey bazalwane ngaphinda ngathuthumela kwathiwa kufuneka idolo lika mama afuneka isitho sika mama kufuneka umama ingubo ikhawulo onyaweni vele isicathulo sodwa njengoJesu uqobo hey bazalwane ngithela kusathi ngididekile manje ngiyabona ubufakazi ukuthi kuyaluleke ngolesine lo layizolo ingane ngithi ngilele nje ngivuka kakhulu umthetho wami ngengubo 3 ngilungisela abantwana kwafona izwi engingane ngo7 ekseni kwathiwa ingane isishawe imoto le crossing evala ngathi Nkosi yami ngolile konje ngile ngithi ubufakazi bude ngithi nginganzama ngazi ngizakunciphisa ngibese njalo ngoba nalokwengu kafanele kusabe bazalwane kwavele kwafika izingane isishawe imoto lapho lathi izingane ayinalutho ngaguqa nobaba sakhuleka kakhulu wafika ukuthi akubaba mpostoli uthi amabheni wabhalile lathi lizwi maka wakhuluma nje ingane isisindile hayi ukuthi uzophendula yey niyayizwa leyo ndaba bazalwane kwathi hayi ukuthi uzokhalela ukuthi akuphendule ngesikhathi ukukhuluma la uyabika ubikela uNkulunkulu hayi baba mpostoli khuluma noma ngezokuphendula ngakhuluma bazalwane ngathi baba kuyaphuthuma umkhulu kwasheshayi naye ingane ishayisa imoto ngezela ukuthi umoya wengane ungaphumi ngithi ngishesisela ukuthi umoya ungaphumi enganeni yazi manje ngafaka neBN nje kuphuma umoya bazalwane ngathi akulutho noma baba ngiyayithola kodwa uNkulunkulu seyitholile bazalwane kwahamba ingane ngeza ngiyathuthumela zagijima ingane zayimbalenhle ngasifonela emva kwe-hour zathi akanalutho umntwana kodwa imoto iqhamukipitile yamthwala sengikhonjiswa nawo ukuthi uNkulunkulu usiyangikhombisa ukuthi ngesikhathi imthwala uvele waphakama phezulu yahamba ngaphansi hey bazalwane sikwenye indawo lana bazalwana ngazi ngizothina ngazi cela uNkulunkulu angidinge bezi ngoba kuthi angikhale sikwenye indawo babusibanda ngazi ukuthi lento ngizoyithina ngazi uNkulunkulu ukuthi masithatha silinge kangaka ngoba lento asifanele ngiyabona nto ayifanele le ndawo ngiyona angazi wena ukuthi kufanele njengolapho nje ngoba asibesingenzi kahle bazalwane sibe senza ongasifanele uyabona masilana sikentabeni endlu kaJehova kuyabonelela eJerusalema endlini kaJakobe kodwa ungangena endlini kaJakobe uyisoni kodwa wayona uJakobe weyisoni wena sowoneka ngakho le entabeni kaJehova endlini kaJehova kuyabonelela sowoneka ngakho ngiyabonga uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi hey ngibingelela umpostoli bamzibane ngibingelela nomama umpostoli Mzibane iqhamuke mnandithi Estateville ubaba Mzibane noma Mzibane ngabazi ngo-October last year befike e-area J Estateville ngacelwa omunye wamakhelwane wangifonela ekseni ngabo7 wathi ngibhizi ngani namhlanje kumgqibelo ngathi cha akukho engibhizi ngakho wathi bengingajabula ukuhamba nawe senkonzweni ese-area J ngathi ayikulungile ngavumela phezulu ngoba nesikhathi washo ukuthi ngo9 ngalungela ukuphuma-ke nangempela sahamba safika enkonzweni ngambona bamzibane noma Mzibane
yaqhubeka inkonzo ubaba wachaza ngekhaya lethu ngangakaze ngizwe ngalo ngafisa ngacela ukuthi umama lo ongicela ongi-invite ukuthi siye naye enkonzweni ukuthi ena angicelele kumama ukuthi ngingene ngangena ngalo lelo langa ekhaya lethu ngangingeniswa umama umamkekane omakhelwane wami ngabuka emveni kwaloko umusa uNkulunkulu engibuka ngithi ngisendaweni right kanti ngiyaganga angenzi lutho ngikhala ngithi Jehova ngithi ngenza konke ngiyakhuleka kodwa kumahliphihlipe ekhaya izinto azenzeki kodwa ngokuba sekhaya lezwi kukhona okwenzekile khona umehluko omkhulu even emndenini ekhaya la ngizalwa khona kwaMaZulu singo 5 kafika nje kodwa sesele 4 nabafowethu ababili la kosisi siyaxoxa sine group yethu ngiye ngimangala ukuthi kungani baye ukuthi makhona into ezenzakalayo nisho emzini yabo baye bangireportele yebo kuyareportwa la egroupini kodwa kunosisi omdala ovele seqhamuka ngapha eceleni athi ngizokhuluma nawe sanele ngoba wena uzoyi-understanda lento nginenkinga kanje angithandazisi kulo nyaka ngo-March umakoti wakwakhe wagula wathola ukuthi une-cancer angitshele asibeke sonke isimo ngendlela esibi ngakhona athi sengisaba ngisho ukuya ngoba uthi ungena nje ejaldini uzwe ukuthi sekunala lesimeli esingesihle inhluphe lento ngangena emkhosini ngangenela lo mntwana ngoba ngimazi ukuthi ushadele la kuthina akasenabazali ngathi ake ngithathe le ndawo ke ngime esikhaleni ngikhuleke ngithemba ukuthi ena imfundiso kaBabusibande zizona zona kwenzeka umangaliso walala esibhedlela waphuma wabuye wabuyela waphuma ngathumela lumkhuleko kuBabusibande asipha onqoba izimo emakhaya ethu unqobele kakhulu ngoba kunamhlanje wabuya wabasekhaya umakoti uright wazwa ubuyele esibhedlela wakwazi ubuyele emsebenzini mayibuyele emsebenzini ngafisa nje ngiloke ngithumela ngizwe ukuthi kuhamba kanjani imkhuleko usayenza nawo wathi yebo ngisayikhuleka imkhuleko kwakuhle kimi ngajabula ngathi mangithi ngiyayenza iVN iyayinde nje obumade echaza la ukuthi iyaba yinde ngayidelete mangiyidilithile kwakhona izwe lithi ena wenzani Babusibande yathetha awazi yini hey ngithi mangithi ngiyayithatha lokhu ifoni yami njalo ngifuna ukwenza iVN athi uyathetha lo baba hayibo ngithi nasi sitha ayikwacaca ukuthi ngiyabona manje ukuthi isitha lesi esingivimba ukuthi ngidlulise indaba ezinhle zaziwe uNkulunkulu abongwe kulokho ngisathi ngithi okay ngibongile ukuthi unawo umakoti uright usebuyele nasemsebenzini kwanendodana kadadewethu osashona una 42 years lo muntu ubehlele ekhaya ehleli nomalume bakhe ngoba thina sisemzini mayehleli lapha wabanjwa ukugula waza esibhedlela sisemnambithi mayifika esibhedlela sisemnambithi yimina ngedwa okhona eduzane ozokwazi ukugijima ambone ukuthi kwenzakalani ngagijima nane phone sengihlala ngithi noma isinkwa singangaba bikho kodwa makukhonani idatha ngoba ngiyalapheka la ngobufakazi enibethulayo bazalwane buyangikhulisa bunginika ithemba ukuthi konke engikucela uNkulunkulu nami uzongizwela kwenzeke nakwelami ekhaya mangihleli kuye kodwa ngilifunda nezwi ngenza zonke izimiso uNkulunkulu asibekele zona ngimbonile uNkulunkulu engenzela umusa nangayindodana kwathiwa isibindi sakhe sinethumba kwaba isimanga nje enodokotela into abahluleka kuyichaza
kukho lokho kodwa uNkulunkulu emuhle bengifika esibhedlela ngiguqe eduze kombhede ngivule le VN sisho kanye naye uRomans 10 uverse 9 uNkulunkulu amphakamise ubuyile usekhaya ngathi ngizokubheka kwesikhashana ukuthi uhamba kanjani emveni kwalokho kuzobe usuyakuhamba ubuyele ekhaya ngoba nakubo kwabo lazalwa khona bathi ena maye seluleme ayikeze umntwana uvele wathi uthi ena enzukwini ncane ngicela ukuhlala la ekhaya angisahambi mangile kuba khona lento enje ngisukufa nje kuphela awu Nkosi yami ngathi kulungile Nkosi ngoba ukhona wena baba uwena obona yonke into ekhona kuleli khaya enginakho ngengingenakho mayethi umntwana yahlala ngikwazi ukuthi ngizomqoshela bani ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi nasemndenini bayangithemba manje ukuthi ena uma ngikhuleka izinto ziyenzeka mamzondi wabeka indaba enkulu ngilokho ngithi endodaneni yami iwumfundisi kule ibandla labasinisiwe kodwa ngiyabona ukuthi kuleli elisheba kunendaba engilokho ngiyikhuluma kuyena ngithi ngicela ungiphelezele semndenini wakwethu kwamazibuko ngoba bayazenza izinto ngiyacela baba ngiyacela ngicela nje ukuyodlulisa indaba yani yokuthatha isinqumo sokuthi angisashebi ngiyame esinqumeni sami sokuthi yonke into yami isekelwe uJesu ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu okungithwala ngibeke kule ndawo ngiyaqala nqa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi ngiyacela Nkosi uba ngiphile lamandla ngizobonga uNkulunkulu bazalwane oyigcinela impilo yami ngokutholana nekhaya lezwi selokhu ngahlangana nekhaya lezwi konke emangade ngiphila kwaphela inkinga ezazingihaqile zaphela ngifika la ngephasika besingakakhi kodwa ngokunyathela kwami la ekhaya sesakhile manje senginawo umuzi engithi nami umuzi wami ngibonga uNkulunkulu bazalwane uma besakhuluma omama silokhu sifikile ngithi Nkosi siyabonga ngoba bese sikhathele kukhona elinye ibandla elinecule elithi bakhathele okwasemhlabeni bafuna ukwezulu kodwa mawuthi uyalandela ubone ukuthi akukho lokukhathala abakushoyo ngoba basaqhubeka nakho ukweza badlala nje ngoNkulunkulu badlala ngokuhlabelela ngithi ngiyambonga ke bazalwane uNkulunkulu ongilethe entabeni yendlu kaJehova yabonelela einsukwini indaba ekhuluma uMamcele kanti lokho inhlupha ngisazi noma bekumamcele noma bekumamzondi le ndaba kaEsther selokhu ngikhuluma ngayo kulamaviki aphelile ngikhuluma ngayo lokho ngihluphile enhlizweni yami indaba yempakamo ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuhlangana nekhaya lezwi nentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa sifundisa ukuthobeka ngibona abazali abathobekile abasifundisa intobeko ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngibonga kakhulu ukuthi ngifike ngoba bekunzima ukufika la ngibe ngiyahlanganisa imali ehlangano ngokuvulwa kwendlu ngathi ngiyeza kwamahlangano ngoJuly ngathi ngiyeza kwamahlangano hayi kuthe mase ngibona kungahlangana ngathi uyabona ke sathana ngoba sengibona kahle ukuthi uwe ke lo hayi ngoba ngingenayo imali ngoba ngineyinkinga kodwa uwe ngoba ufuna ngingayi ekutholeni ukuphila ufuna lokho ngihleli la ngizolokhu ngiqhakazekile ngapheka abazalwane imali ingakabikho
ngathi ngiyahamba. Wathi baba uyahamba ngathi ngiyahamba. Ngathi uyabona njengoba ngipheka nje ingakabikho imali ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzoyiveza imali ngizohamba. Ngapheka ngaqeda ayina ngenza konke zahlala izikhwama zami lapha ya. Ngaqhubeka nokuhlanganisa. Ngithe makuthenga ngikudayisayo ngathi yabona kangi-odi. Ngobona ngibuye ukuthi ngiyaqhubeka nokudayisa noma ngiqhubeke kodwa leli ngenayo ngihamba ngayo. Ingakapheleli bazalwane kodwa ngathi ngiyahamba. Ngathi kodwa ngiyazi ngiyobuya. Ngithe mangisendleleni yaqhamuka enye ngathi hayike uNkulunkulu vele okwakhe uyakuhlela. Sengizozalana ngivuka nginebala elinzima kabi ngoba kubonakala ukuthi impela ngiyahamba ngathi unamanga Sathane. Ungasavumi ngicosha into phansi ungasavumi ngiphaka ungasavumi lutho ngathi Sathane namanga ngiyahamba. Ngakhumbula lenkonzo ukuba basifakele yona ethi noma ngabe isiphi isifo onaso sitshele ukuthi asisuke. Umzimba kaNkulunkulu lo ngathi suka indawo yakhe ayikho. Angisazi ukuthi kupheleni nelobala ngizwe sengiphila nje. Eyisho ukuthi ngiyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu noma impi ilwa selokhu ngathi sengisentabeni yendlu kaJehova ayiyalwa impi ngoba ngingakhelene nalo ibandla kodwa ngithi anginandaba. Ngithe ngelinye ilanga ngihleli kwangathi umfundisi usengibizile usengakhela i-meeting ukuthi sifuna ukuzwa ukuthi uthini. Kwenzeka umbono nje ngihleli ngathi ngilele kodwa kwenzeka nje ngathi ngihleli la impela umfundisi ukuthi sifuna ukuzwa ukuthi ngoba wena uthi usuyahamba la sifuna usicacisele. Mawusubuya umqondo ngathi ngihleli ngedwa ngihleli naye. Ngithi uyazi-ke makuwukuthi bayakuhlela bazongenzela umsebenzi ubelula ngoba vele phela manje angisekho futhi ayikho into engizoyihlalela ngoba ngihlalile angangayibona inqubekela phambili angangayithola impilo manje sengithola impilo mangithi nje sikhathele bazalwane emabandleni esikuwo impilo ukuthi wanansi kodwa uthola ukuthi awuyiboni ubheke ekufeni besizoze sishone esihogweni sithola iqiniso kuthiwa iqiniso liyosikhulula futhi iqiniso siyabulaza. Amen. Hallelujah. Jesu Kristu sanasirethi Nkosi iphilayo. Amen. Bazalwane angisibanga kude ngama 5 minutes ngekuzo kuphela. Bazalwane munika ufakazi engambonga ngakho uNkulunkulu. Kodwa ngisenzokuthi uqala kancane kancane ngize ngiqede. Bazalwane ngibonga uNkulunkulu ungena entabeni endlu kaJehova uyabonelela ngaqala ngangena ekhaya lezwi ngifaka umama umlobeni. Sesengenile ayingalandela sesengilandela ngathi ayingeke yona indawo la engangifisa ngicela kuNkulunkulu ukuthi ngicela leli ivangeli elidala uthola ukuthi mawusebandleni ibona ukuthi ngeke ayiphinde ubungcwele ngihlupheka bazalwane bazalwane ngithe sengizongena entabeni endlu kaJehova ngiyabonelela ngibe nombono indlu ngayibona nje exactly njengoba manje ngiyibona yazi ngamangala ngayibona ku YouTube ngathi hayibo iyona le ndawo engiyibona emboneni sekusenjalo kuqhubwe igqoko ufaka amaduku uhlonishiwe kule ndawo embonweni emva kalokho bese kufika usuku bamtsibande ezekimi mayifika kimi athi hawu mama unkhabela engathi uthatha u-high five angasho ukuthi mama unkhabela kodwa ashe bese ngiyathuka mina athi mfundisi unkhabela angishaya u-high five bese ngithi mina yibo bese ethi into nakho la uzophila khona ngithe sengimbona ubaba ku YouTube ngithi my God uyena lo baba engimbone embonweni ayi ngilandele ngimtshele ubaba wasekhaya ayi lengikhuleka ngimsendele ubaba eVN ngikhala ngibona kahle ukuthi la de ngikhona angithola ukuphila futhi angithola ukuphumula ngiseqinisweni manje unike ngakusho uNkulunkulu sengikule ngibona ngisizakala usuku ngibona impilo usuku Sathane bengibophile la de ngikhona lingeke iqiniso khona kule ndawo ila sengithole khona iqiniso
ngizole ngiqhubeka nje ubufakazi bami ngithi angiqale la qala into engenza ukuthi ngene entabeni indlu kaJehova ngiyabonelela ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu kuningi la ngisize khona bazali bami uyaphila kule ndawo uyaphila kule ndawo ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu singasiphethe inkosi yethu ephilayo amen. uJesu Kristu inkosi ngiyambingelela egameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu ngisuma nokubonga kwaNkulunkulu esangcinile kwaze kwaba manje umama uNhlanhla ngokweminyaka kodwa ngokuzalwa intombazane yaNtombela uNtombi eNhlanhla ukhona nje enhlizweni yami ukuthi kulokhu ake ngibonge ngokuthi ngacela kakhulu kulokhu ngithe angibonge umfana omdala ngokuthi wayelezwe u3 months kusho ukuthi waqashwa ngeJanuary 30 balibeza u3 months idoro uNkulunkulu emuhle ngiyabonga ukuthi namanje basasebenza kwakufanele kofe kwa March April liphele idoro kodwa uNkulunkulu emuhle namanje basasebenza ngicela ukubonga kakhulu ngomzukulu wami ngokuthi ngila wayeshayiwe eshawa umphakathi ngoba edla idakamizwa bese ganga athi imali mengenabo esebenzini abantu ayoganga uNkulunkulu emuhle njengoba sikhuluma userehab eNkasini kanza wethe erehab angene kalula especially yaka government ngoba like ezitheni bathe yona yonke sinyokasela wabizwa kwakufanele ayikhona ngoJune 5 kodwa ngesimo samasente kubazali bakhe awababikho basilindile kubuhle nkosini for 2 weeks sahlanganisa bamemukela uma wakho beyile 2 weeks ago eyombheka wathi mama khamba kahle nje umuhle usulekile ulethe uthule akuseyena le bese emnyama esekoqokile singasamtholi ukuthi yini ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu ngimbone ngithanda kakhulu angibonge indodakazi ubuyi ngiyacabanga ukuthi ngale ngambonga physically ngokuthi angifayikhalela izulu ngibonge kuba Msibande umebizwa avume ngibonge nakumama Msibande umebizwa avume ngibonge madodakazi namadodana akwaNsibande ongabafundla abadodana ukuthi basibonele abazali babo nganza kwethu nginombuzo ukuthi kuba ngikho ekhalezwa ngikho entabeni ngabe ngikuphi ngithole abantwana ngisemncane nganza kwethu kana bomdala una 35 umzukulu wami omdala una 20 uNkulunkulu emuhle izolo mina beqeda u54 ngiyambonga kakhulu baNkulunkulu kunzima nganza kwethu yabona abantwana abadala mina ngisemncane benza lokho nalokho kunzima kodwa nje ngomusa ngiyabonga ngibonga nothando ukuthi uma ngifika la ekhaya bambombisa lona akaze bangibadle ukuthi lokho mhlambe kone kakhulu uzale kakhulu kwazalele ekhaya angikhumbuli ngithola ukuphatheka kabuhlungu nokuphatheka kabi noma amazaziswana ngiyambonga futhi uNkulunkulu ukuthi hawu laze la ngithanda izulu ngisoni bengubani bengiyini ukuthi icabinet yezulu ihlale phansi ithi lesi sisolo esintombi eNhlanhla sizoba itransport yemphefumulo ezweni kanza kwethu ngihambanga kahle empilweni kodwa ukuba uNkulunkulu wangithanda wangiphathisa angithi esithi abantwana bethu kodwa kubona bethu siphathisiwe sibolekiwe uNkulunkulu ungiphathise imphefumulo emine intombi ezu2 nezinsizwa ezu2 waphinda futhi wangiphathisa abazukulu abane nakhona intombi ezu2 nezinsizwa ezu2 ngiyabonga kakhulu baNkulunkulu ukuthi angithande ngisoni kangaka ngibonga nothando engilitholayo uma ngifika la ekhaya la ekhaya sifudumele simukela ngezandla ezifudumele ngezandla nje ezitofotofo ngiyambonga kakhulu baNkulunkulu ngithi kuwena ongakayivumi izolo ngani yakwethu uma uNkulunkulu wathethelela mina kulokho engangikwenzile kule ndlela engangihamba surely na uzokuthethelela ubani besifazane engibaziyo bengakamboni ofana nami nje nami othandiwe emazulwini wabizwa wawa waphinde wabizwa waphinde wawa abake bakhonzela uthela bayazi ukuthi khona lento kuthiwa amavolunteer ngike ngaba ivolunteer ngani zakwethu ekuthela kodwa ngaphinde ngawa waphinde ubaNkulunkulu wangimemeza kuze kube ngiyafika entabeni ngiyambonga kakhulu ndodakazi ubuyi uNkulunkulu ngibone ngithandile enomusa kimi ngoba belekhe ngimemeza ntombi eNhlanhla mntanami buye ekhaya mntanami buye ekhaya
kwazi kube ngihlangana nekhaya lezwi ngihlangana entabeni yethu kaJehova kuyabonelela nganza kwethu angibuzwanga lutho mina mangivuma izono and ngiyaqinisela nawe ukuzwa ngathi mina mangivuma izono akekaze futhi angijaje ngoba umpostoli angikhumbuli futhi leli hour ngikhuluma naye ngivuma izono ethi hawu mntanami cha ngayivuma nje wangicelela umkhuleko kaNkulunkulu ngathethelela ngakho ngithi nawe noma ngabe zinjani noma ngabe zibovu noma ngabe zobele uma uzivuma uthembekile yena ukuthi ayihlanza ayihlambulule zibe mhlophe kodwa ukubalekile uba umpostoli uhlalesho uthi vuma phela mntana bese uyashiya ukuvuma nje uthethelele ungashiyi ngiyabonga baba uNkulunkulu ukuthi hayi okuningi sekusele angeke ngiqamba amanga bampostoli kukhona lokho kusangihlula ngiyacela nikhulekise ngishort tempered yabona usupervisor umezongithethisela into engayenzanga emsebenzini angeke nganze ukuthi ngiqamba amanga ngikhona kufanele noma ngithunga umntwana ngivele ngibone enza kancane bese ngiyamthethisa ngiyazama ngawo amandla ukuhamba ngokungcwele kodwa lokhu nje ngishort tempered angikhola usupervisor bethi mangihlalala ngane kwethu akwenziwa ngani athi nalo kukhona uyipermanent ungayiyekelela kanjani into eso yenziwe i-10 ngiyacela nje ningikhulekise kakhulu ngiyambonga kakhulu baNkulunkulu bese kuba yile nkinga lesinayo ukuthi kuliwa nathi ngenamba kababa kulezi nje ngivuke nale kuseni incwadi yesibili kaTimotheyu uchapter 1 verse 7 uthi uNkulunkulu akasiphanga amandla obugwala akasiphanga umoya uNkulunkulu akasiphanga umoya wokugwala kepha usipha umoya wamandla nothando nokuzithiba nokubekezela asilwe kanina kwethu asilweni ngaza ukuthi silwele ivangeli leqiniso lihambe liye phambili ngithe ubaba umesho lento egrouping ngathi banamanga lokhu baba sesitshene khona uhlele enhlizweni zethu uhlele enhlizweni uhlele ephefumulweni uhlele engqondweni noma bangayivala iVPN bayivala WhatsApp bathi sikhona sebekhona usebantu abancane kosona sisizwe Ngikhona zonke usomsebenzise amen ukuhlanga kwamfakazi bazali kuzothi ndichezwe kancane ngoba ngesikhathi omama laba beqala ukushumayela mamsibande makuzondi umamphele mina ngifunda okunye bazalwane ngomuntu wesifazane ngomama ngifunde enye into ngizekasho ngathi bese ngihlathulule mina ngaphatha amanothi lokho angithi kuningi uNkulunkulu angenzela khona kodwa manje bangihlezi lapha phansi basaqala ukuyishuma ngiqala izolo kumlalela umama nobe bezodwa ngiqala izolo ngomlalela ekhuluma ngendaba yeqiniso ukhona ngondaba kamama so bazalwane ngicela ukusho nje kancane bangithi ena ubufakazi uzothi kwedlula ngafanele lokwabanye ngithola lapha manje ngisabalalela labo mama beshumayela bekhuluma ngendaba yokuba umama ngihlezi wakusefunda ukuthi ena uNkulunkulu akalenzanga iphutha lokuthi adale umuntu wesifazane akalenzanga iphutha ukuthi nama ngidale ngibe umuntu wesifazane ngibe umama nawe kube umama wathi embuka uAdam wathi ngizomenzela kubani umsizi kusho ukuthi kanti umama kubani uthisha njalo kusho ukuthi umama kanti ubani umsizi usiza bani kusho ukuthi umama ekhaya uyini kanti umsizi kufanele amele ini umama kube umsizi amele iqiniso ukuthi umsizi ngabuye basashumayela bomama ngabuye ngathola futhi ukuthi kanti irole kamama kanti yini kanti ke irole ukuba umuntu wesifazane kuba umama ngathola ukuthi ayi umama uthi ngomsizi nje unina wabaphilayo kusho njalo leso umama unina wabantu abanjani abaphilayo kusho ukuthi uma abantwana bangasaphili wena mama letha ini umntwana uphila ngathola futhi basakhuluma nabo mama bobathathu ngathola ukuthi umama irole kamama umama umvalisikhala ekhaya uma ngithi umvalisikhala ngisho ukuthi ena
Uma bengasekho ekhaya mhlawumbe Nkosi siyambiza. Ikhaya linomama akungabonakali ukuthi ubaba akekho. Ucaca nje yonke into nje ungene noma ubani uqhumuzele akucaci ukuthi la ekhaya kunobani unomama ngoba umsisi kabani kababa onjani ongasekho umvale sikhala. Ngathola futhi ukuthi umama kanti uyimpilo yekhaya. Basakhuluma labo mama kufanele lokho mina kumina. Uyimpilo yekhaya. Ikhaya elingenayo elinomama othethayo nomama kunezindaba elinomama ahambe liyoshona ahambe ngaziwa nokuthi ukuphi akayona impilo yekhaya loyo. Ngathola futhi ukuthi umama uyimpilo yenkonzo. Mawusenkonzweni yenkonzo la ukhonza khona khombisa mama ukuthi uyimpilo yenkonzo usize enkonzweni. Enkonzweni kunabantu abampofu kunengane eziyintandane kunabaholi bethu abasiphethe yiba usizo enkonzweni kweyimpilo la ukhonza khona. Ngathola futhi ukuthi umama kuyimpilo yomphakathi. Njengoba sihlezi emphakathini kufanele uma umama umphakathi ukwazi ukuthi loyo mama unempilo mawuya kuye. Ukuhamba kwakho ukukhombisa uba nempilo uyabona emakhaya ukuthi ekhaya nje udale uhambisa ukudla uhamba uyabembasa uyabembathisa ngabe wenzani ube yimpilo nje yomphakathi nabantu babone kuwe ukuthi uyakhoma nabantu babone kuwe ukuthi nomntwana kaNkulunkulu uyimpilo yomphakathi. Phela siphile khona phezulu siphile emphakathini basibuka abantu bafunda thina ukuthi sithi siyakholwa nje sinjani. So uyimpilo yomphakathi wala uhlala khona. Ngaphinda ngathola futhi umama uletha impilo. Uyangichaza ukuningi ebazalwane. Umama uletha impilo. Uletha impilo wena kuqala. Uphile wena kuqala. Bakubone ukuthi uyaphila. Angisho khona ukuphila kokugula ukuthi uyagula cha. Ngisho ukuthi nje impilo uyakwazi ukuxoxa nabantu, uyabamkela abantu. Uyabamkela abazalwane uyabathanda abazalwane uyabathanda abantu uyimpilo nje uma kuqhamuka ukuthi waqhamuka umama usibani ayisokuzolunga ukuthi nokuthi akwaqhamuka umama awusokuthi nokuthi sekuzolunga sekufuna umama usibani sozoyichazula le nkinga sibani uyimpilo yani uletha impilo emphakathini. Ngase ngibona bakhuluma ngisalanda njalo indaba ekhulunywa labo mama bobathathu. Ngase kwafaka unkosikazi umama uphana ukuthi uhale unkosikazi ekhulekayo kusho ukuthi kanti umama kunjani umuntu onjani umama onjani okhulekayo. Umama umuntu okhulekayo khulekela phela abantwana bakho khulekela ibandla khulekela abaholi khulekela uyakhulela ngesikhathi indoda yakho noma abanamadoda mayiphuma nje indoda yakho emsebenzini mama ungena endlini yakhulela indoda umyeni wakhe mayiphuma nje abantwana behamba mama uyangena uyakhulela khulekela ikhaya uyakhulela mama uhana wayekhulela uNkulunkulu amphendula uNkulunkulu uyaphendula umkhuleko. Umama futhi mama wesililo uyalila umama uyakhala mama ukhalayo wakwathi bakuthi bantu wagcinana nokukhala. Ngabona ngathola futhi ukuthi umama wafika omunye umama Abigail bayamaza abantu wakhuluma kancane uAbigail kwakuthi iBhayibheli umama ohlakaniphile umama ohlakaniphile umama ohlakaniphile. Indoda yakho injani lapho uletha uxolo. Abigail waletha uxolo uDavide ezohlasela umyeni wakhe waletha uxolo. Indaba iyatholakala indaba lapho bazalwane. Futhi ngabona ukuthi umama umuntu onjani olamulayo uyalamula mama noma beziyacabanga ingane zakhe noma becabanga ubani kodwa mama ulamula. Ungasho ukuthi wena sibani ukuthi thatha abantwana babeke phansi wena sibani ulamule ekhaya lakho. Ngithola futhi basakhuluma ukuthi ngisho indoda yakho ivikelekile. Abigail wayivikela indoda yakhe izobulawa uDavide wayivikela badala uxolo. Ngathola uEsther makukhulunywa ngoEsther. Ngathola uEsther inkosikazi enesibindi
Akayisabanga ukuthi ena kusisa isikhathi ukuthi abonele lenkosi kodwa waya khona ngesibindi ngoba ufuna lento ayifunayo. So uma kunesibindi akesabi. Uze lithi iBhayibheli umama akesabi nemibiko emibi ukuthi ukhona nemibiko osevele umama ufake izandla ekhanda cha akesabi. Kodwa umama njani onesibindi ngoba umama okhulekayo. Ngathola ukuthi uSara kwakumama othobekile. Wayezibiza indoda yakhe athi inkosi. Ngazi ukuthi wakho uyumthini bawumbiza. Nombiza ngesidaba, nombiza ngani, nombiza ngani, angazi umbiza ngani ke nawe uyazi umbiza kanjani. Kodwa uSara wayethobeka ngalendlela ukuthi wayethi indoda yakhe inkosi. Angithi njalo bazalwane. Mina ngitholela lokho ke basashimala bobaba lami. Ngathola enye inkosikazi omunye umama uRispa naye wankosikazi wesibindi. Okwathi ingane zakhe u7 zibulewe kodwa wadlala indwangu edwaleni. Wahlala khona walinda izidumbu. Baze babika kuDavid. Ngathola omunye umama uDibora naye uphakathikazi wamhlanje. So-ke bazalwane ngitholele okokufuna komama lokho kwamanje. Kuthi-ke engakubona. Lokho ubufakazi bazalwane yabona uNkulunkulu. Sathi sisemkhosini sibonga. Umkhosi wokubonga lesa sibonga lo umkhosi wokugcina kathi sibonga khona. Mangithi ngiyaguqa ngiyathandaza. Ngibona ukuqhamuka impenkulu yokuthi ngimoliswe elalinesishingishana. Inesishingishana edile abantu bakuthatha abanye baphose lapho linekhanda kuphela. Base liqonda mina ngqo. Ngivele ngikhoma sonke isikhathi ke bazalwane ngisebenza lomunye mangizoqhubha ngisebenza lomunye wesikhombisa noma yini kwenzeni. Vele ngikhombe nje ngalomunye uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi lize thana sile njengoba vele wathi khala kathi ngalibamba ngalifoco ngaphansi ngalinyathela mangilinyathela ngezandla ngalinyathela awuthothi namazi ngiyofo amakhulu amafushane kodwa ngagcina nje nginyathela ngithola ukubazalwa hayi ngoba umfakazi kula Nkosi nomthini kusiza amen. Abefundisi nababonke oqala nje ngingafakazi bomphosela ngixolisa ukuthi sengikhomplela ngamagundane ukuthi nje ikhadi lodwa nje kuhle kwenye igundane ngangibhala iBN ngoNkulunkulu ukuthi amagundane kuyasekela ngihlumoto ayikazi idlona intamba yangihlola kodwa ngiyaxolisa ngingakhomplela manje bona bomphosela ubufakazi bami ngonyaka odlule ngalesi sikhathi ngangigula ngine-cancer yegazi leukemia. Ngangimathi amathumbu lawa ayasikeka. Uma ngabe ngiya kodokotela bangitshela ukwavukelele ngangingana ngale mqaleni nginga kanje befuna ukungihlinza ngathi khangeni ngihlinze. Uma ngabe sebeshiya ukuthi ngine-cancer ngabaphikisa ngathi anginayo. Wathi omunye udokotela ophethe i-sentence wathi vele wena thu lenkalo uhlaphethe iBhayibheli. Ngathi cha ukuthi bangarejistile ukuthi kwakungekho lekhanda ukuthi ndawo ngempela namhlanje futhi akuvumi ukuthi ngizwe ukuthi ngangine-cancer. Ngibangihambisa kangenze chemo kodwa abantu bangibabona bekhubazekile bewabanayo benze chemo inwele right zahamba kodwa amaphilisi obengewona ngangifisa manje nginamanzi ami ngesikhathi bengewona negwinye ngibona ngidopele ibhedi yami. Hayi uNkulunkulu wangisiza kuthe mangabe sengiyisithi scan eThekwini nakhona ngiyathandaza engakwenza nje futhi ngaba ngingangena emkhosini phakathi esibhedlela. Ngezintombazane ngoba manje ufana u-order ngizathini mina ngathi wena ithi amaveji letiye amaveji ngangiwafaka phasi kwembhede nje ngibafuna isithe bese ngiphuzitiye engiza khomba khona nje ngithi abantu abaningi balela esibhedlela kanti uxolo alukho baguliswa umxolo. Ngangingaziqapheli ukuthi ngangingagxolile kuthe kuhamba kunye nami befuna ukungiphuca yonke into basemzini. So babe nanemhlangano ukuthi besho ukuthi ngidayisa inkomo kathi ngathi kwezomyeni wami. Kwanti kusho ukuthi ngokuthi ngiyakhona ukuthi hayi ngiyaxola ngaphakathi ngixolile. uNkulunkulu wayesefuna ukuba ayongivova esibhedlela nangokubuka. Kuthe ngesonto lokuqala ngisalele eSentence kwafika nje ukuthi esasinabo mhlawumbe amakhosikazi awu4 kade sithandaza ngamva ukuthandaza nje ekuseni kuyisonto ngathi yasaba nenkonzo uthe kusona thina komunye kumama wena uthi umyeni wakho wena unenhliziyo enkulu mbambela ngixolile ayiwazi ukulandula ukuthi hayi uvele kwenjeni unjeni wambala ngathi noma konje mhlawumbe ngixolele ngathi intozana eduze kwami ngithona kuthiwa wathola abantwana kodwa azongixolisa baba wathi uma wathi ngihlaba igusha ngixolise ngithi okukhulu kakhulu uxolisa ngomlomo
ngathi wathi umakoti mina kuthiwe ngithi wena kusho ngolutho ngawo kodwa nje ukuthi uprocess ye divorce nje uNkulunkulu kwazi ubakho ngeke ziphumele lo divorce ake ngikhishwe esibhedlela ngesonto elendeleyo yasentingosheko sengiphinde ngiyalaliswa ngibekhlizwe yami uma ngabe sengi reception ngobhalisa kuhlika into njenge lokuthula okuyisimangaliso ngifake endlini ngedwa kanti sekuvova mina ukuthi yawu batsheleka ngoxolo wena ngakhala kwangumsombuluko lesibili ngangena kumkhosi ngolesithathu ngangazika ngolesihlanu wangikhipha udokotela ngike mkhosi nangifika ekhaya kamna kwethu kunobabenza umsebenzi ke ngazi ukuthi wakhe izingubo ngoba abanye bethu balandela nomnye wangcatshwa ngomfutho ngcatshwa sothi umnye namangcatshwa ngolesini benzo ngazi ingubo zomsebenzi umfutho wenze njani kwathiwa nathi ithuba lokuye kubona ongisizayo la kamathi abazange babhekena lekhaya ngahamba ngaya khona ekseni ngoba polisi thengisa ngiyababulisa ngathi umphumela wethu wathi kwenye wathi uwanizwe ukutshela ukuthi nathi ithuba lokuxolisa ngahamba ngawo nakwethu ngathi ngicela ngibese bonke osisi ngathi ngicela kubo konke engakwenza ngiyaxolisa kubo konke uyazi bashokhela ngathi sengicela ngisho kusho konke engakuthandile ngoba okukhulu kakhulu loxolisa bamngenzela nezingane zethu ngoba ingane ziyaxabana kanti zisusa uthina azazi lesizathu ukuthi sasibangeni asikaze sixabane kube kobanda kodwa lokukhuluma kwethu sikhuluma nake enganeni kuba nalembi ake basho babaxola engakuba kwabakuhle noma sengisethi indodakazi balala nakwami kanti babengangeni nje kambalala babami kwakuhle kwesimanga so uma sengiyakusithi stand sengiclean nje anginalutho namanje Ngikho umuntu ayithanda kakhulu uxolo. Nje uyabona namhlanje kuhle nabantu basemzini nami ngendlela esimangaliso. Ithi yakhuluma ngalithi nje siza khuluma nani mina senze uxolo kubona. Senza khuluma kade asizivezeni abantwana. Sithe kade sikwenza sikhuluma siyaxolisa abantu abethu. Nje manje ukukhuluma uye ngiqedeke sengiphetha nje. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi bengingaze ngize la. Kodwa mama bese ngizafika eMaritzburg. Uyabona ngisho bheki nje ayibhekini. Bona sifika eMaritzburg, my cheqamba wema. Bese ngijada ngisengithi. Alifumi lutho nje njengoba kudrive. Ngithanda eMaritzburg ngabatshela ngathi ngifica mama la ngoba abantwana baNkulunkulu ngiba umndeni. Sengiyathi ngaze ngafa icheqamba. Futhi sengithena ngisuka la safe ngoba ngishaya isimoto nje. Ngathi nami ngiphethe phela. Ngithanda ngike khona nje asha. Kodwa izangibe nalutho. Ayizangibe nalutho. Ngithe uyabona ukuthi ngabuye ngathi ngithenga ubhanana kodwa Jesu Kristu inkosi ngashaya ngiyadrive kanjani ngithe ngibona ngathola umunye umntwana engihambe naye eMaritzburg ke endleleni ngathenga ngamtshela siphindile futhi ngasethi mathanga ngashaya ngathi uJesu Kristu inkosi uthe bese ngiphindela empangeni ngamtshela manje ngathi hayi sengqobile manje ngisenza lutho nabanye akaze kulenze lutho ngiyabonga Siyabingelela abathandekayo uNkulunkulu. Sibingelela uba umpostoli noma umpostoli nabafundisi noma umfundisi nebandla lonke likaNkulunkulu. Ngibonga uJesu bathandekayo isikhathi sisekhona ngabe ngihlabelela umhlabelelo othi uthando olungaka olukaJesu. Ukuthula kubazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngumntwana kaNkulunkulu ngamukela ivangeli kwahamba bazalwane ngangena ekhalezo ngathola amaqiniso ayisimangaliso intshumayelo izwi usuku nosuku bazalwane ukulaywa zikhale embandleni bathandekayo ngibonga uNkulunkulu ungena kwami ekhalezwi ngomzalwane wangifaka ekhalezwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane kube noshintsho olukhulu ekhaya. Khona isikhathi lapho uNkulunkulu obekwenzeka izinto ezibuhlungu ngibona kuhlakazeka ekhaya naseyinganeni nasegceleni kungakheli. Kodwa ngokungena kwami ekhalezwi uNkulunkulu wawenza umahluko. Siyabonga bamsibanda ukulalela uNkulunkulu ukuthi asisebenzise uqoqo ethina sisehlane bazalwane. Bengisehlane angifuni ngakusho lokho ngithi ngumzalwane kodwa ngumzalwane ngihambe endleleni bazalwane ngithe mangena ekhalezi ngabona ukuthi hayi bingekho lento yami. Ngiyabonga bazalwane ukuthi ngithola inkonzo yokuvuma. Ukuvuma kwami ikona okungisizile
ukuthi uNkulunkulu angisize ngibone izinto nasekhaya zishintsha. Bazalwane ukudiliza udonga kuyinto enkulu phambi kaNkulunkulu. Ngiyabonga bazalwane uNkulunkulu angiphezi. Angisayishongo uMadamisa mina wakaNkwanyana eNtolwane la sengikhona. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane angiphezi ngiyabonga kakhulu. Siyalalela intshumayelo ukulayo okulekhaya intobeke lekhaya ngayifica lekhaya ngoJulayi. Ngiyabaqala nabazalwane abathobela uNkulunkulu ngalolu hlobo. Ngiyaqala abazalwane kuthotshiwe lekhaya kunothando lekhaya ongelifaniso ongelilinganisi. Uthobe kuze kuthobe ngisho ubaba uSibani. Bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongihlanganise nabazalwane basekhaya lethu. Nabasentabeni yethu kaJehova ngiyabonelela. Ngiyambonga uNkulunkulu into engicela uNkulunkulu ukuthi ngingabe ngisabheka emuva angibheke phambili. Ngoba ukuthatha kwami ivangeli ngisathatha ivangeli kwakunzima ngendlela eyisimanga kuthiwa angikhethe ukuthi ngikhethe umkhwenyane wami noma ngikhethe ivangeli. Kodwa ngama abazalwane ubengangigwana ngabe wayekho. Kanti uNkulunkulu uyazi angibekele kona uthe mase ngene ekhaya lezwi ngathi naye indawo uNkulunkulu angibekele yona kuzohluleka mina kuphela ukuthi ngiyezwini. uNkulunkulu ngiyamnxusa ngibheke emuva ngibheke ingane zakwethu ngibheke abazali bami abangazani uNkulunkulu. Ngibheke uNkulunkulu bathandekana nasemndenini wami. Ngiyambheka abazalwane uNkulunkulu. Ngisindisiwe ngedwa emndenini wami ngithatha isindiso ngedwa. Ona nje engibongayo abanye babo bayihlonipha inkonzo yami. Abanye abayihloniphi baze behlohluka abawakithi ukuthi akangayivumi akangithathe ngisemaromini. Kodwa lo ngimkhonza ngiyazi ukuthi ngeke ivume nami. Ngiyabonga abazalwane uNkulunkulu athembe. Ngiyabingelela abazalwane ubaba uKristo noma uMpostoli uSibani. Ngibingelele bonke abazalwane egameni likaJesu. Amen. Okhuluma abazalwane uMabuyo wakamaphanga osuka eGcothoyi eTranscorp mawudle eTranscorp ushonale. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane uNkulunkulu oyithandile impilo yami. Ngisindisiwe bazalwane egameni likaJesu. Ngiyamthanda uJesu futhi nawe uyangithanda. Amen bazalwane. So angifisa bazalwane kwenze lokho okwenzakalayo. Uso wakho ngiyambonga kakhulu uJesu owasiza impilo yami. So endleleni bazalwane ngiyambona eyinkosi nomsindisi. Ngila bazalwane phambi kwenu kumusa kaNkulunkulu. Bazalwane uJesu ungenzela yonke into engiyithandayo endleleni. Futhi ngiyabona ukuthi ukumkhonza kwami akumanelisi. Amen bazalwane. Kodwa ngithi mangibheka esengenzela izinto ngithi awuNkosi kanti khona nokuhle nami ngikwenza phambi kobuso bakho. So uNkulunkulu bazalwane uyangithanda ngendlela emangalisayo. So ngibona ubaba nomama ngaqala ukubabona besendaweni yaseNkawini ukuba nomthandazo. So enhlizweni yami ngabathanda bazalwane indlela abakhuluma ngayo iyangisiza bazalwane endleleni. So kwathi ngesinye isikhathi nje ngisanda ukuphuma bazalwane ngathola umsebenzi wokupheka esikoleni. So ngathi kubazalwane bazalwane isimo sami sikho kahle kodwa enhlizweni yami kunalento ukuthi angifisi ngisho ukukhathaza amafutha uma ngibona endlini engekho. Kuthe uhamba kwesikhathi ngabona ukuthi into ebengiyishilo ngathi bi wrong.
ngabona isimo ukuthi siyashuba ngiyabona amafutha akhona ekhishini ngathi mina ngiwayekelani ngoba khona angicabanga ukuthi akusikho umtshontsha ngoba uma ngiwathela nje akekho vele ozongibona amen bazalwane ngithe uma ngivula ikhwezi bazalwane kwakushumayela uba umfundisi wathi la usebenza khona Thembeka waze washo wathi ngisho esikoleni la usebenza khona wathi ungathathi lutho ngoba ukuthatha ufana nomuntu ontshontshayo ngathi ngiyambonga uJesu ngoba bengingakuthathi amen bazalwane ngathi kodwa cisho ngakuthatha ngoba mina bese ngikubona ngathi awuyisisono ngoba kuphethwe yimi kufikela kumini mina ngikwazi nokuthi ngingaki ngiyakwazi ukuthi nokusala ukuthi ngingaki kodwa uNkulunkulu bazalwane angihambela phambili so ngithe kade kunenkonzo bazalwane kade ngamaphumulo ngangikhona sasigudla nje lapha ngiyazi igama lokuthi yini indawo yakhona kodwa phasi kwentaba nje ngangikhona lapho ngathi bazalwane uma ngibuka ngingasukumi ngifakaze bazalwane ngayibona ngiyisona phambi kaNkulunkulu ngendlela engangibona leya nkonzo ayayiyona amen bazalwane ngathi uJesu uyangithwala ayongibeka la ngingazikhona uJesu uyangithwala angihambisela ebengingazi ukuthi ngingahamba khona kodwa mase ngifikile ngihluleke ukumbonga amen bazalwane njengoba ngishilo ngathi kuumusa ukuthi ngila bazalwane kuumusa ngazi ukuthi ngifike kanjani kodwa kuumusa kaJesu so ngibona ukuthi mangihlala phansi ngingambongi futhi ngibonga ukuthi sibala sandise sibe sikhulu bazalwane ngoba ngiyabona ukuthi baningi bazalwane balangazelela ukufakaza ngalo Jesu bazalwane uJesu uyathwalana endleleni uJesu uhamba nathi uJesu sibambile ngesakhe isandla bathi abanye abantu ade ngibele nabo eTexini ngisayikranskop singakamthola umama esize naye la bathi hawu uyeRichards Bay akekho nowala uNkulunkulu amen bazalwane ngathi bashiso ukuthi abazi ukuthi mina la ngiyakhona ngiyodla ngizobuya ngisuthi amen bazalwane kodwa bona ngoba bazi bazalwane basho noma yini abafisa ukisho amen bazalwane so ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu so ngithema ngifika kuleya nkonzo ngasho ngathi uyasho nje ubaba nomama ukuthi khona bazalwane ngibabona mangehla bayehla manginyuka bayanyuka la ngikhona bakhona yini bangilandela nani khona lento esibonayo bazalwane kunina ningadinwa ukusibona sinilandela ningadinwa ukusibona siseduzane kwenu khona lento esisizayo othi noma usuwedwa usukhumbula amanzi baba washilo ubuye ukuthi hayi nami kumele ngibe la amen bazalwane so ngiyabonga bazalwane uNkulunkulu so bengathandi ukukhala bazalwane kodwa nje kuyafika ukuthi uNkulunkulu nomusa bazalwane uNkulunkulu uyabathwala bakhe uNkulunkulu uyabahola endleleni asihambe endleleni ngokwethu ukuhlakanipha kodwa sithwale umusa kaNkulunkulu ngiyambonga bazalwane umama kade ekhuluma la senzohlala phansi bazalwane kade simina ngifisa ukulibazisa okhulume ngendaba okugqoka bazalwane ngike ngagqoka isiketi nje ensukwini khona la ngiya khona ngagqoka isiketi asikho sifishane kodwa ngathi mangihamba sanyuka ngathi ngafika sidonsa ngathi ngiyahamba futhi sanyuka inhliziyo yami yabuhlungu bazalwane ngaze ngabuya inhliziyo ibuhlungu ngithe mase ngibuya ngasiqaqa uzibla ngemuva ngasehlisa ngasithi ngase ngihlisa iskip still kwafana bazalwane ngithe mangifika ekhaya ngathi inkosi ngiyaxolisa ukuthi ngisigqokile lesiketi bengingayitshela ukuthi sesingenza nje amen bazalwane ngoba bengibuka ukuthi nomuntu ongibuka uyangibona ngisidonsa ngisehlisa ngiyasibuyisela siyanyuka ngiyasidonsa ngiyasibuyisela ngithe mase ngilele bazalwane khona umntwana bayamazi bangasekhaya usindiswe enkonzweni yabantu abasha kwasiza abantu wakhetha uJesu lo mntwana usemebuya washisa yonke into ebingadingeki ngithe mase ngilele bazalwane kwakhona umuntu ofikayo ozothi lesi skate sithatha lo mntwana wena bese uthatha lesa sigqokile sigqoko wena sithe masisayigqoka lezi iketi sazoshala emaqakaleni uyena lesi besigqokwe mina sazoshala emaqakaleni kwathi ngifuna ngiyinishe bazalwane ngithe angisasibeki lezinye impahla ngoba ngithe ongcono mhlambe ngosigqoka mangigqoke mhlambe noma iphinifa mhlambe masikhona esikwenzayo kodwa nginqumile enhlizweni yami ukuthi cha angizosigqoka nangephinifa ngizosilahla bazalwane ngoba uNkulunkulu kushuthi naye ubonile ukuthi lokho ebengikwenzile bekungekho right so bazalwane enhlizweni yami bekukhona ukuthi mangibuka bazalwane ukugqoka ngithi mina abantu abasathanda ukugqoka
Kodwa kuthe masebenzeka kumina mzalwane ngakho inhliziyo yami ilimele kakhulu. So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu sephinde futhi wayivusa nalento angifisi nami ngayisho ngoba iyenzekile kumina. Ingathi uNkulunkulu angangibusisa mzalwane egameni likaJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abapostoli sibanye namapostoli sibanye. Ngiyabingelela nabazalwane bonke abakhona kwelizwe igama lenkosi Jesu Kristu. Amen. Nami ngisongela nje ukubonga uNkulunkulu emva kwamalo okhulumile ngicabanga ukuthi number 3 ngaphosisi kwewafika nje ukuthi noma ngabe ngisasho lutho mangibonga nje enhlizweni yami bekulokhu kugcwele ubufakazi bokuthi ubaba uNtsibande bampostoli uNtsibande uma ngabe sesithi mhlawumbe sesingaba sentabeni wenza isimanga khona umthandazo angazi noma abazalwane nasebake basho bake bawuqaphela athi ubaba uNtsibande akanali iregister lo register abazalwane athi inkosi babhale kwiregister lakho laseZulu nami baze abazalwane bake bawuqaphele uNkulunkulu uke wamfakazela ngawo lo mthandazo bazalwane kade kuzoba khona izinkonzo zangomhla ka10 June ngingazange ngihlele ukuthi ngizoza lento yokuthi uyihlelela ukuthi ngizoyakhe inkonzo ngezathu mhlawumbe zakhe ezithile kulena uzobuya so ngitshela ukuthi ngizoya kweLaJuly mina khona nomzana lokho wafakaza nje ukuthi uNkulunkulu umbuzile ukuthi wazi manje uzokusaphila so ngihlelele kanjalo kuthi ngolesine kuthi inkonzo izoba ngomgqibelo kwafika into ethi njengoba sowathi songo waseNtabeni uyadinga umtshele bakumpostoli ukuthi awuze futhi isizathu sakho sokungezi yini ngimreportele ilento yokuthi inkosi baphatha ngikwazi ukuphatha abantu mina ngoba ngempela sizomhlula bakumpostoli mengasuye yaqala yazama ukusiphatha ngimreportele bakumpostoli ngenze ngikwazi ukuza enkonzweni bangihlanganisa kuhlangane avela sibakumpostoli yini engahlangani athi kushodaphi indodakazi ngibe namahloni ngivele ngibe namahloni nje hawu ihlazo ngisebenza bese ngivele ngithi mina aphinde asho ukuthi indodakazi ushoda ngamalini ngithi ihlazo ngisebenza bese ngithi mina hayi bakumpostoli khona umzalwane osevele wangixhasa ngiyeze enkonzweni so bazalwane ngifike ngithi mase ngifikile la kube khona i-confirmation nje yasezulwini ukuthi bakufanele ube khona la kule ndawo kuningi okwenzeka ngila ngiyakhumbula nje angithi kwaxubile bazalwane kukhona lokhu hlobo kukhona ababusiseka mabedansile mase bedansile noma bangangalizwisi kodwa mabedansile nje ngimangala ukuthi kwangavuma pho mina ngisukumeke nje kwavele kwathi ufanele ufuze umzali wakho wathi mawudansa ufuzeka so ngiyela ngento lokuthi lithi intimi yebandla ithi uNkulunkulu uyobafundisa izindlela zakhe mangabe sebekhona lapho endlini kaNkulunkulu kaJakobe manje ngibonga ukuba seJerusalem abazalwane ukuthi bakumpostoli akudinga ukuthi akufundise ukuthi hlala phansi akufanele ngabe uyaphapha lokhu ungakwenzi kodwa lo osibizele kule ndawo uyena osifundisayo ukuthi wena njengomntwana kaNkulunkulu ola akufanele ngakwenza kanje athi wavele nje wathi lasizibuka abazali bakho babukela abazali bakho ngabukela intobeko bazalwane angisho ukuthi kwasukuma wadansa wayewrong mina bakufundiswa mina endlini kaNkulunkulu kaJakobe bazalwane so ngiyabonga uNkulunkulu so mangabe sengibuyile-ke bazalwane mase sengibuyile bese kufika into ethi kodwa phela yaza ukhuluma ngiqinisa kwakumpostoli wathi wena khona umzalwane oxhasile kufanele uhlambuluke lento ngiyitshela ukuthi ngiyayihlambuluka nje bazalwane ngoba ngagcina sengithatha emalini yama-school fees ey'ngane ngasi nje ngeke ngingayi enkonzweni so bese ngiyasenda ivekeni bakumpostoli ngicaukuhlambuluka nkosi yami akekho umzalwane wangixhasa kwenzeka kanje ngaba namahloni ukuthi ngiyasebenza ovela sibakumpostoli uqabele namanga ndodakazi yami mase yazi ukuthi mina uNkulunkulu bengitshelile ukuthi wena imali awunayo ukuza enkonzweni so ngiyela lento yokuthi akudingi ukuthi uzumemezelele ngisho abantu ukuthi ngaze ngangaba nayo imali kodwa lo uNkulunkulu ola endlini kaJakobe wazi amaphakethe ethu wazi
nazi ama-bank accounts ethu ukuthi alo-0 amanye ayidudla. So ngabona isimanga ngathobeka kakhulu esethi nje uma umpostoli ngiyayibuyisela-ke le mali ey'ngane zesikole oyithathile hamba oyibuyisela. Ey'bhadalani ngiyabheka abempostoli thina emabandleni esisuka kuwo thina siyazi lento. Thina emabandleni esisuka kuwo buze uthatha iloni uyithathelele ukuyonikela ngoba yabona nje thina bophezane kuthiwe nje abophezane basukume bapledge usuthi ufake ikhanda phansi bakumemeze ngalesibongo esihlukile-ke kuthiwa mama usibanibani hayi bo abophezane bayapledge. So thina asiyijwayele siyayisaba nje mina ngiyayisaba bazalwane. So kakhulu ngisukumela ukumbonga uNkulunkulu ngibonga nangenkonzo yayiseNew Germany. Ithe kuzoba khona leyo nkonzo uNkulunkulu wambula ukuthi khona umfana wami uzoba na-10 wabusiswa umfundisi wami ubusisayo. Kwafika ize lithi le ngane eyabusiswa umfundisi ukuthi iyokhula ibe yini. Hafanele uyihambise le ngane bakumpostoli eyokhulekela. So ngithe mase ngihlela ukuthi ngizokhuluma lo mpostoli kwafika kwathiwa abasasebethandazelwa bonke ngoba idimoni izophuma kulo lingene kulo. So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ukuthi uNkulunkulu okhona eJerusalema uyasifundisa ngempela. Siyambonga umama osukela esibona umbono ukuthi kwasuka into yangena kwakumpostoli ukuthi sithola isiqiniseko sokuthi izinto ayishoyo azisuki kuye kodwa uNkulunkulu kaJakobe uyasifundisa izindlela zakhe. Yiloko nje ubufakazi bami uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, ngibingelela umama, ngibingelela ibandla lonke egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Umama uZulu lo eMaritzburg. Haleluya. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu nakulolu suku. Ngibonga ukugcinwa nje ukuthi ngize ngikwazi ukufika kule ndawo. Haleluya. uNkulunkulu siningi-ke bazalwane izinto angenzele zona. Kokuqala nje ngizoshiphile kuphela bazalwane ngenxa yesikhathi. Kokuqala nje ngo-2018 ngoDisemba 12 ngahlinzwa edolweni ngenxa yokuthi kwase kuphela ikhathi lethu. Amen. Ngendlela kwakuthiwe ngizosinda kwakuthiwe ngizosinda in 6 weeks. Kodwa kwadlula 6 weeks kwaku-6 months kuze kube isikhathi la ngabona khona ukuthi kushuthela idola lifananga nelabanye lavuvukala ngahamba ngendluka isikhathi eside. Amen. Kodwa uNkulunkulu emuhle ethembekile ngangilokhu ngikhulekile ngithi Nkosi ngicela ukuphila kunakho konke. Mengakwazi nje ukuyihambela ngoba ngangibuhlungu ngoba ngangizwa ngoma ngilambela izwi bazalwane ngingakwazi ukuya enkonzweni. Haleluya. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalesi sikhathi bazalwane. uNkulunkulu engithwalile ngaze ngazofika kule ndawo. Ngiye ngafisa nje ukuza bengabuka ku-YouTube bengalalela kodwa inhliziyo yami yanamathele ekuthini nami ngifuna ngizofika kule ndawo. Ubaba umpostoli ngamuzwe eshumayela ekhwezini ngithokoze kakhulu kusho ukuthi wase-Richards Bay ingazi ngelinye ilanga ngizofika lana. Amen. Bazalwane ngibonga uNkulunkulu-ke ngokuthi ngikwazi ukuhamba. uNkulunkulu angithwale ngize ngifike la. Uma sengime kakhulu ngiyangizwa inkwashu-ke noma sengihlale kakhulu ngizwe kungasezwakali noma ngithi ngiyanyathela. Amen. Bazalwane ngiyambonga-ke uNkulunkulu oye kwathi kulesi sikhathi ngizwa sengathi khona engibomelayo ngase ngathola ikhaya lezwi bazalwane. Ngibonga umama owasisiza wasifaka ekhaya lezwi. Inhliziyo yami yathokoza ukuthi usuku nosuku kukhona engikufundayo kubaba nomama. Ngabona ukuthi nezinto nje zempilo yasekhaya uyakwazi ukuthi uNkulunkulu akhulume ngazo. Bazalwane kunebhizinisi nje engilenzayo lokudayisa kodwa uthema yethu ubaba umpostoli kufanele ukhulekele imali leyo usuyitholile uzukhulekele nalokho okudayisayo ngoba baningi abantu abafikayo bezothenga. Ukhulekele nokuthi bakholwe. Inhliziyo yami yajabula bazalwane. Ngiye ngabona likhula kakhulu-ke kulezi insuku yingakho nje ngize ngakwazi ukufika nala ngenxa yokuthi bengingaboni ukuthi imali izoba khona yokuza kodwa uNkulunkulu ngabona emalini ebilahlekile eyayintshontshwe eShoprite ngesikhathi kukhona umfakele yaphindaphindeka kaningi ngaze ngafika kule ndawo-ke. uNkulunkulu emuhle-ke ngiyambonga kakhulu ngakho konke lokho.
ngoba usivikela ngisho ekhaya noma sishiye sikhohliwe ukuvala uNkulunkulu uyalivikela uyalibiyela ikhaya zingangeni izigebengu kodwa siqhubeke siphile baze babuze ukuthi nina nenze njani sithi thina uNkulunkulu osigadelele ikhaya uNkulunkulu anibusise amen. Jesu Kristu inkosi yabingelela kakhulu mama nobaba egameni laJesu Kristu Nkosi yethu. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane ongihlelele ithuba ukuthi kube impumelelo ukuthi ngibe khona kunye nabazalwane. Ngikhumbula ukuthi babutsibane kuzobulwethu ngaphakamisa nga-indicate ukuthi ngizobe ngikhona kwavela umngcwabo owawusidinga kakhulu. Kuthe kuzinkonzo zabasha nga-indicate ukuthi ngizoba khona kwaphinde kwavela umngcwabo kwahamba umama walomntwana esasimngcwabisa umama wakhe. Kulokhu-ke uma ngicela kaze nje ngizolisho ukuthi ngithe ngizovala umlomo nanokuthi akufanele kube ngathi uyena ongikhuthaza ukuze ey'nkonzweni. Ngifuna nje abone i-surprise ngoba uzwe nje sengimthinta ngemuva ukuthi ngikhona. Ngiyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu. Ngicela ukudlula kulokhu uma ngicele uNkulunkulu entweni othe ukuthume yona akasiyeni uNkulunkulu kuba ngaqamba amanga. Ngicela khanyisa kancane babusibani kunomzalwane esinaye ekhaya lezwi owasebandleni. Bese ngithi kuye uzoya yini enkonzweni yomama esebranchini ethile yebandla. Abesethi ayi anginayo imali kodwa nje futhi angikukhuthalele ukuya ey'nkonzweni ezinjengalezi ey'suke nama-dates azo ngenxa yokuthi sifundisiwe kakhulu ebandleni ukuthi singazi-entertain iy'nkonzo ey'njenganalezo. Ngase ngithi-ke mina enhlizweni yami ngaba nokujabula ngoba sengiyazazi ukuthi ngumzalwane wasekhaya lezwi. Ngathi enhlizweni yami kungcono kodwa ngoba eyasekhaya lezwi ayikhona mhlanje mhlaka-9 futhi iy'nkonzo eyi-conference. Ngize ngaphinde nje ngamfonela ngathi uyazi ngizokwehlukile umama mayikhuluma akakhulumi ngokuthi umyeni kufanele umphathe kanjani fanele kwakhiwa lo umuntu owangaphakathi. Ngiqonda ukuthi-ke mama ngicele uNkulunkulu ukubonise okuyikhona lokho siyacela uNkulunkulu asixolele kakhulu bazalwane ekuphambukeni kwethu. Siyakholwa ukuthi ubaba nomama uzophinda futhi abaphe indlela yokuthi silungise indlela yokuhamba kwethu ebandleni. Kusengathi ebandleni sengisho nashe nabazalwane ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelela. Ubufakazi bami bakunsibane nabazalwane kusekuthenini uma ngabe sivuma izono bazalwane uNkulunkulu uyasenzela umusa opheleleyo. Ngiyacela abazalwane singangabazi ukwenza lokho futhi singakubuki ngambele ukuthi kusuke kuphuma kubaba njengoba ethi akuveli kuye kuvela kuNkulunkulu ukukhuluma noNkulunkulu. uNkulunkulu babutsibane kade ngivuma izono ngelanga engavuma ngazo kwathi ebusuku nje sengilele ngabona umbono ngabona ngathi ngibizelwa endaweni eyayiyindlu kulendlu kwakungathi ngizoquliswa khona amacala bangesilona icala elilodwa kwakubukeka ngathi kungamacala amaningi kodwa lamacala engqondweni yami kwakungekho ngisho elilodwa. Ngizibuza ukuthi imaphi lamacala okuthiwa ngwenzile ngoba anginacala. Ngingena nje phakathi la nginokuthi vele lamacala ngizowanqoba ngoba awekho amacala enginawo. Mangingena kulendlu kube ngathi khona abazolalela abahleli kulolu hlangothi laka left bafake nje izinto ezifanayo bese kuthi kulolu hlangothi laka right kube ngathi khona laba abazongahlulela abayisikhulu owayezofunda ngambona ngathi wayephethe ibhuku elaliwuthukhwayo livuliwe phakathi. Ngesikhathi ngingena ngabingelela nje ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngesikhathi ngithi uJesu Kristu uyinkosi laba ababezolalela uqulwa kwalamacala engangibekwe wona bavele nabo bathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngesikhathi besho kanjalo kwavele kwangathi lento siyisho isiqubulo sethu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi. Kuthe mangithi ngibheka lo ophethe ibhuku owayivulile ebuka phansi ukuthi uzofunda lamacala ngivele ngibone ngathi phakathi emoyeni wakhe uyajabu ukuthi laba bavumelana nami ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Uma kwenzeka kanjalo ebese vele bangathi uyanxapha ukuthi ayikho lento
enhlizweni yami nasengqondweni yami khona lapho ngilele kwase kuba nokuthi uNkulunkulu ufisa ukumkhombisa ukuthi uma ngabe izono zakho usuyivumile akekho omunye umuntu onamandla okube asabuye akubalele zona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela engabona ngayo umphefumulo wami, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nokuke baba ngicela uNkulunkulu amsize ngisesekhaya lezwi kuningi okufundayo. Ngelinye ilanga wavuka umyeni wami wabuza isikhathi kwangashaya ngisho u6 wathi isikhathi sini ngathi mina angazi ngisho ngisibonile babisibani ngakayizona ngisho ngisibonile isikhathi ngathi angazi isikhathi sini enhlizweni yami ngaphakathi ngathi angazi ngoba angimazi ukuthi uvuke ebusuku nje ubhekeni kwangathi khona izwi elithi uJesu wayengothobekile kwavele kwangidla lokho maze ngamfonela umama ngicele ngamtshela mama ngicela yazi ukuthi umyeni wami ekhuluma kanje imphendula sakumbhinqa ngoba phela libe ngaboni kodwa kwavele kwafika nje into ethi ingqondweni yami uJesu wayengothobekile waze wangivulela nje iculo umama ucelela likhuluma ngalo mhlabeleni. Ngiyambonga kakhulu babusibande uNkulunkulu ukuba angenzele umusa ukuba sekhaya lezwi nokho ke ngiyafisa ngathi uNkulunkulu babusibande angangiphelelisa ngoba njengoba ngihlala nobaba kusenzeka ngizizwe ukuthi ena khona la engihluthu kakhona kodwa egameni lika Jesu ngiyabonga ukuthi mase ngihluthukile ngiyakwazi ukuyebuyele kuye ukuthi angikhulumanga kahle kodwa ngifisa bamsebani uNkulunkulu angiphe lokhu ukuthula ozokwazi ukubona yena akuphawule aqaphele ukuthi ena umkami usengoshintshile mhlambe ngelinye ilanga uNkulunkulu yomzuza egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. Sanhlangano ngiyathanda October yakulekelela abapostoli eNtabeni nabapostoli eNtabeni nabafundisikazi bonke abakhona kanye nebandla lonke egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Bazalwane kulo uma lapha kodwa siyambonga uNkulunkulu umile nje phambili uma mabena sindisiwe bazalwane nami ngenzela umusa angacabanga ukuthi uNkulunkulu uyasithethelela isono esifana nesami esifana nami uma sengifika ekhaya lezwi ngazibona ngiyinto engcolile nenyanyekayo uma ngilalela izimfundiso zikaBaba. Amen. Siyathanda nantangoma uNkulunkulu sithwale izolo safika kahle saba ngokuqala nabazalwane ngihamba nabo bayibona indawo baneliseka kwabamnandi emoyeni wami ukuthi uNkulunkulu sithwalile ngoba kulula abazalwane ngine-fracture onyaweni sometime angidrabe isikhathi eside ngizwe kuyakhathala. Ngibonga ukufika ke bangcwele entabeni yendlu kaJehova kuyabonela ngiqala ukufika ngama-Easter mangifika ngama-Easter ngitshetsha hayi emqondweni wami ngithi mina kusiswane ngcono ngithole indawo la ngizobhukha khona ngoba vele ngisenkhosini ukuze ngingabe bikho ukuthi ngilokhu betha abantu uyavuka lo muswane umsindi uyathandaza ayikuthi kusenjalo umoya engcwele nje avela athi yini lena ufunda sengithi zofaka imali ngakusasa ivele nje kwale ivele ifoni yami ingavuli i-app ibe ngisathi ingavuli hawu kwenze njani iyali ifoni umoya engcwele vele nje ukuthi uphangeke kakhulu why ufuna ukolala B&B ungakolala enkonzweni hayi ngempela ngithobele ngithi ngempela kumele ngolala enkonzweni not knowing ukuthi kanti enkonzweni akunamuntu nge-Thursday hayi kuba bangixhumanise nondodakazi ngicabanga ukuthi mina hayi kusho ukuthi mhlawumbe ngilethe enkonzweni mangifika nje hayi mama bengiyolala ekhaya so mangiyolala ekhaya ebedroom yakhe bangcwele into eyenzekayo into engayinothisayo kwaba khona umuntu othi angeke ulibone izulu mawusasenje bagcizelela lo muntu inhliziyo yababuhlungu thejika lapho ngezoshisa nje ngakwazi angathi ukushisa bendawo yala iyashisa thengisa ikhanda lami laluma lokho kubuhlungu athi nezinto ezihamba ikhanda lonke ngivuye ngihlala ngithi manje ngithandaza ngiphinde ngithi yini le ngilumayo ilight ngibheka ithayimana ayikho into engathi la engabe ngithi angikaze ngibona ngalo hlobo phinde futhi kubuye lona lelo phimbo lithi ikhanda lakho leli uyogunda nini susa khipha lezi nqwele ngithi hayi inwele zami angiziqhina nalezi nto kudala ngathi ngayiye kuqhina lezi nwele eqhinayo bese ethi lo muntu wasivumane isonto lekhanda walidala wasivuma yini lesonto lekhanda waliphela
Yaza ngivuma ngayo lezo bethi izono nje ezincane. Ay ingidle lento. Mangibuyela ngeMonday ngeSunday. Ngifike ngasho nginomuntu osekhona wezo admit high court eJohannesburg. Kumele ufunga kumele ngibe muhle nami noma ikhanda lami linjalo lelile kodwa kumele ngifake isigqoko esizobanjwe. Hawa ngangasho mavekseni ngashona esaluni ngayisusa zonke. Ngase futhi fani inwele zami leplastic ngihamba nazo kwami ngifike ngayishisa. Mayise ngibheke ukuthi ngempela ngihamba qinisa ukuthi kuyogunda ekhanda kwazi ukuthi mina kuphela kumele be muhle high court ngihamba bona umama wami egqoka isigqoko ezinwele zakhe noma zingadaywa ngasenjalo. Sengiyamtshela ukuthi hayi mntana sorry kodwa uNkulunkulu ingenxa ukuthi kwamele ngithobele yena. So ngiyambonga uNkulunkulu nalapho bazane kiphinde ngilanga kuthiwa nomkhosi nasabo umkhosi weJuly before that isesemkhosini ngibona kufika omunye umzalwane mayefika umzalwane lapha ekhaya mayefika umzalwane ekhaya ngimkhaphe masiphathi kwentaba lo mzalwane athi yena ngithi mina ngabe ibhasi yakhe ifika isikhathi athi lo mzalwane ibhasi yakhe izofika ngo9 ngithi mina ngithi nje ngoba nami kumele ngizogibela yona le bhasi ibohamba uzothola ibhasi stop mayikhuphuka intaba mina ngiphathi nentaba ngithi usho sengizofika endlini nje ngigeze bese ngiyashintsha mangisesenjalo kufike mangifike egcekeni ngithi hayi kambe bese ngigezile vele ukuthi ngishintshe impahla kuphela bese ngiyahamba kuthi senjalo ngiyibone le bhasi namakhalers lawa ala egithini ekhaya entabeni yeJehova hawu nazi le bhasi iyadlulisa le mangithi nayi kodwa ngoba isaqala enzansi ngizoyithola kona bengalula ukuthi ngivele ngehle yogibelela la kodwa ngoba ngithembisene nezivumela nomzane lo kade kwami ukuthi ngizomthola le phezulu entabeni kumele ngiyogibela kunye naye ayingavele ngaphapha ngabheka ngathi kusami yebo izono zami ngizivumile kodwa kusho ukuthi khona ingahamba phela endlini iphenya ngani la ibonile kodwa kusho ukuthi khona lento ofuna ngishintshe hayi shintshe lokugqoka engimikele ubaba ngidlule lapha zalwa ngiyaphutha mama ngifuna ubamba isikhathi ngimile nje bangcwele ngigale emndlenini wasesikhosini ziningi izinto ezenziwa esikhosini sengiyajampa nje kodwa into engiyibongayo ngibonga izwi umama izolithe asizange uzohleba ngoba thina besifazane siyalila uma esathi siyalila sithe sisemkhosini ngibona kuvela isandla lesi sandla sivela siphethe udaka abesiyalitesta mayithesta ngale minwe e3 lo testayo aluzwe kulolu daka ngathi simele ukuthi alikajiki kahle lonhlakahlakana kusho ukuthi alikahlangana bese kuyavuma ukuthi hawu osiyakusho ufuna ibumba leli kumele sibe yibumba esandleni sakho size siphatheke njengoba ngakahlangani nje usho ukuthi khona leshodayo ayivuke ngithandaza hayi ngilala uthi nisuke Thursday ngivuke futhi ngithandaza kusenezwe ngiqale ngizihlambulule isasihlambulula uNkulunkulu aphinde futhi azoveza izwi uHezekiel chapter 13 hey 13 ngifunde izozofika kuverse 11 and 10 manje kumele ngistopele lapha athi uyazi ngisho uNkulunkulu abantu abasebenzisayo kanjani kukhona abantu abangeke abakhishwa emkhandlweni kaNkulunkulu ngimfundela verse 11 ngithi abantu abangekho right uNkulunkulu yabakhipha emkhandlweni wakhe kodwa ababathandayo babuyisela kwabasemkhandlweni manje ngithi kusengusho ukuthi nangaka angabe bikho emkhandlweni wakhe uNkulunkulu uqhubeke uvume izono zakho zoba semkhandlweni wakho ngifundele ivesi ngiphindelela lithe mase ngifika lana sengifika uverse 11 wakhona ngoba ngiqale bese ithola sekulapho uNkulunkulu esegcizelela ke manje ngokuthi uNkulunkulu akakhi ngodaka noma uname ngodaka olungavuthiwe kusho ukuthi uNkulunkulu uyasidinga sesisekhaya lezwi nami kusho ukuthi uNkulunkulu ufuna ngisetshenziswe angeke nje angisebenzi noma kuthiwa isekandlela lapha enkolo kodwa ufuna ngibe udaka ovuthiwe uNkulunkulu manje umama ukhuluma ngendaba yokulila ngathi inkosi yami ithi inkosi Hezekiel abanye abesifazane bafumana belile lotamuza uNkulunkulu angisize ngafumane mina ngiyiquantity kanti uNkulunkulu ufuna iquality yomzalwane akamfuni umuntu ozogcinelilela otamuza akangisiza uNkulunkulu ukuthi ngibe nenyembezi zokulilela ibandla nokulilela
umndeni wami nokulilela abafundisi inkonzo ayinikeze yona. Ngiyambonga uNkulunkulu basekhaya lethu, ngiyazibonga imfundiso zikababa nomama ziyangakha kakhulu, ngiyakhula njalo manginelelisa ukuvuka isono ukuthi ihlambuluka lokhu uNkulunkulu khomba amabala. Insashe way ukuthi emva kokuNkulunkulu ethethe kwanamekwa efunanyekwe ngodaba olungavuthiwe eseveza nalesandla ukuthi ngempela mayethesa lolu kuhlanhla akulolu daba lihlangene. Kwavuka kimi ukuthi hayi uNkulunkulu kusho ukukhuluma nami. Insashe way ukuthi ngabe ngakhipha kokose wardrobe ngabheka ngase ngakhipha ngifaka kwikhista ebhosini. So manje hawu kinaleli jazi ngathi umlungu eEngland lilishasha lathi 100 pounds. 100 pounds it was 100 times 27 rand. Ngathi kusho kulo mlungu leli jazi wena ngiphi ngoba engibonga ukuthi ngisebenza kahle. Kodwa kusho ukuthi kwakunenkani go behind ukungipha leli jazi. Ngakhipha icathulo emphezona, ngakhipha ijazi, ngafaka eplastikini ngenza sure ukuthi laba bazokuhalela abala endlini nalento bazosizayo. Ngahamba mina ngoshisela. Uma umpostela sekhoza abazali kwekhuza mina ngoba ngingamasho hayi mina ngivele ngawoshisa ngoba ngangasahlaliseki naleli jazi. Lidura impela livuki kodwa uNkulunkulu ngoba bebizothi ngikushise. Ngakhipha inkosi yomusinkosisi siyathanda kakhulu. Usondeze kumzongena nalezinto zami. Ngathi ngiyabonga kakhulu ukuba ngangithola leli thuba. Ngithanda ukubingelela umama umpostoli nabazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngathi nami ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ngosuku lwayizolo kade sizala. Uma sisendleleni nje sesizofika ngasempangeni waqhamuka itruck iza phambi kwethu isisondele nje. Waqhamuka imoto eqhamuka isikitruck ngesivinini esikhulu. Yathi zongena kithi kwathi nje iqhuzu kancane. Senethuke isidlulile yathi izani imoto. Kahle ukuyasiza ngathi ngiyabonga kakhulu ukuthi impela sivikelekile ekhaya lezo. Ngathi ngibonga kakhulu ukuthi ngifune nje ukuba sekhaya lezo. Ngathi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke nje sikufundayo kuningi engingakusho nje okunye ebengingakwazi ukuthi kufanele kuba ngidele hayi ngiyakhuluma ngempela ngithanda ukungazi kodwa usengisizile. Ngiyambonga kakhulu ukuthi impela sengiyayibheka ibaba ukungisiza bekungisukumpela wangisiza. Ngiyabonga kakhulu ngoba bekuyinto engayicabanga ukuthi ngingakwazi ukuyenza kodwa ngangibisa khona ukuthi ngiyenze. Kodwa ngingazi ukuthi ngiyenze kanjani kodwa ngibonga ukuthi uNkulunkulu wabongifundisa la ngoba msekanje ukuthi ukuzila ukudla kufanele wenze kanjani basemkhosini kanjani. Ngathi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu khona empeleni mina ngiyazi impela ngokulungisa kodwa nje bese kukhona ukuxegisa. Ngasho nje kanjalo bese kukhona ukuxegisa nokunganaki ngathi nje kodwa uNkulunkulu wangisiza ngokungena kwami ekhaya lethu ngaqala phansi. Ngathi hayi ngcono impela ngivele ngiqale phansi nje phela izono zami ngiqale ngiyivuma impela nje ngiqale phansi nokho ngafika edatini yami ukuthi ngikwazi ukuthola ithuba-ke kodwa ngabona nje impela ngivele ngiqale phansi ngoba ngiyabona ukuthi ngixegise kakhulu bese ngihamba nje ngokuthi nje ngiyakholwa kodwa angazi sengihamba nje ngingasenalutho. Ngathi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli thuba. Ngibonge nosisi wami owangifaka ekhaya lethu. Ngiyabonga kakhulu lokho kusenhlizweni yami kuningi esikuthola ekhaya lethu. Nasebusuku nje bese
ngingaphilile kahle lawo cabangweni kunento ehlala ingisuphake lawo cabangweni manje sekubuhlungu-ke kwabuka nje ngikho nalo kanti ngiyevuka ekhaya ngithi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi ngikhululeka i-BN kuphela nginyamala ngabe kunyamaleni izolo kwavuka ngathatha ngahamba ngayokhuleka e-toilet ngavula i-BN kwanyamalala ngathi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu imfundiso esiyithola ekhaya lezi ziyamangalisa abazalwane ziyamangalisa ngiyabonga kakhulu ngiyambonga uNkulunkulu cishe ngabhubha empini ngathi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu uyasiza ekhaya lezi kakhulu ngiyaxolisa nokuthi ngiphelise imali ngiyabonga kakhulu omama abafundisi bonke egameni lenkosi uJesu bengelele abantu abasha bengelele abafowethu abashayela insimbi abantwana abancane egameni lenkosi uJesu uKristu waseNazaretha ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane enhlizweni yami kuningi engifisa ukusho kodwa engiyacela uNkulunkulu ukuthi lokho azongisiza kukho uNkulunkulu angisize indaba yami kodwa ngiyakholwa umuntu uzomsiza uJesu Kristu kuyinkosi zomalele lo ekhaya kuseduze khona ithunzini uNkulunkulu lapho sisebazalwane mhlambe kodwa ukuhlala ngikho la ngingale kodwa ekhawula ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane wayisiza impilo yami usayisiza awukhohlwa umzuzu owenzeka ngo-2020 izwe livaliwe uNkulunkulu akusiza wangithatha uMakoti ebesijwayelene kakhulu naye mhlawumbe zami afune manene siyakhonza thina akuthandile wena ukhonza hayi mamthanda ngakufaka ibophini angitshelwa ngomuntu ukuthi ngiyathanda wakufaka uNkulunkulu wakhuluma nami uNkulunkulu akuzisebazalwane wathi maye ngifaka uNkulunkulu wamukela ubamuthibande enhlizweni yami ubamuthibande bengibuze phezulu kube lento engiyithandayo ngalo baba angibazi kodwa uma ekhuleka kube sengathi amehla ayambona kube sengathi ngihamba naye ngize ngithi bangingedwa kodwa ngoba noma musibani bayangena bayakhuleka kube lento ethi khalini kulo baba umoya wothanda kangaka uNkulunkulu akosiza ngelinye ilanga mangithi ngivula iradio angazi nami ngangicingana ngivele ngizongena uhlangane nepastors marathon ayize ngasizolisa station eCoast Radio akhuluma uNkulunkulu kulo baba uNtsibane manje efike iyidli iqede inhliziyo yami ngendlela athobele ngayo uyayishiya futhi nenamba yakhe kanti nakhona ikhwezi uNkulunkulu ambuze kanti uNkulunkulu uzwe umkhuleko wami engilokhu ngamukela inkosi uJesu isililo yabona indaba yokuvuma izolo usho ukuthi angithi uNkulunkulu wayefakile kodwa ngingathi ngangishote ngeclass uNkulunkulu akusi ngoba iyayikhona indaba yokuvuma izolo kodwa ngingazi ukuthi kwenzeka kanjani kuthe ngelilanga la okuze ngelilanga kuthe ngilele ebusuku kwakungathi sikhonza la ngifuthi nakhona ngaze ngabona ukuthi shuthi bekula entabeni ngiyedlula nje kuyabona ngangakazi wasengathi siyakhonza shuthi ngapha ngasekhaya bekunabazali abazi abahambe bebenza amahomsele ngasizakala ngabajoyina kwaba amahlela ahlukene ngabajoyina bakule inkonzo samsane la ngelinye ilanga kwaba sengathi siyakhonza la kule inkonzo la endlini yokhonza kwangathi kunomzalwane
esasihambisana naye wamlele kwelinye inkonzo wayengathi uhleli lapha ehlabelela sishaya izandla ukukhumbula umhlabelelo sasuhlabele nami ngikhona ngingxenye wathi nomzalwane bayihlabelele kwasengena umfundisi wabo ngicela ungabasho ngoba mhlawumbe bazozwa kanti angihleli ngidlulisa ubufakazi wathi mayingena umfundisi walaba abazalwane engahamba nabo ngingakhonzi nabo kodwa sihlanganyele wathi mayingena ezoma ipulpit kwangathi ipulpit lila wathi mayingena ngazibona ngisuka mina la kwaba sengathi ngiyagudla ngithi ngesikhathi ngisuka wazi wabuza ukuthi hawu limsuseleni abantu abahlabelela bese mina ngikwazi ukuhlabelela ukubuza lo mfundisi ngazibona ngigudla ngiphuma ngalo yami yango la ngathi mangiphuma lapha kwakuhlaza lapha phansi kule ndawo kunotshalo kwakunobaba oyihlezi ngale emva kwethu phansi kwakunesihlahla ngimbona ebusuku ngase ngiyambona ubaba nje ukhulile ngaye futhi ngafike ngakhothama ngambingelela wasethi kimi awukhonzi kamnandi yazi enhlizweni ngoba nalokho nje ongazi kwanalokho okuthile awukhonzi bese ngithi mina ngiyakhonza bese ngiphendula ngithi nabo nabazalwane niphuma ngo ngiyahlanganyela nabo avela athi kimi lo baba hayi siyakhonza alusho usuku 2020 alusho usuku ukuthi ashindayo siyakhonza endaweni ethile bese ngithi naye ngiyokhona uNkulunkulu akusisi ngesikhathi esho njalo ngiqhubeke bese kanti sesivaliwe izwi sengingenile ekhaya lezwi ngesikhathi ngingena uNkulunkulu wavele wakhuluma nami angitshelwa ngomuntu ukuthi cha la eyami indaba le uqhubeke bese kuzothi angithi manje ngesikhathi uNkulunkulu ubaba engamukele enginikeze inkonzo ngikhumbula ukuthi inkonzo zoqala ayikhuluma ngokuvuma kwezono sazilalela nomama ekhaya akekho watshela omunye ukuthi indaba la idinga thina sobabili saphakathi izandla sobabili wazi ukuthi mama ngibhukhele naye ngomizo yaqhubeka le ndaba uthema ngiyeza ukuthi hayibo inhliziyo yami yabalangazelela abazalwane sengiyabathanda bonke nomama sibandakaze ngibabo kodwa ngiyeza ukuthi uma kuthiwa kunabazalwane engibathandayo indaba ngikhumbula ubaba ngelanga sebegula uNkulunkulu basishaya isikhathi sengazwa ngobaba ngikhumbula ukuthi sebegula ubaba esendimese siqaleselwa nomama silalela ikhathi hayi ubaba izwi lakhe linjena siyezwa khona noma ekuthi hayi shuthi mhlambe kukhona ongahambi kahle kuthe ngikhumbula ukuthi ngesikhathi ethi bayagula enhlizweni yami ngathi bathakathiwe yabona bobuhlungu ngoba phela bayagula bathakathi kwaba nalokho nje cha ngikhumbula ukuthi ke ayike uqhubekeke azasho ubaba ukuthi bayagula inhliziyo yami sithi ngabe lo vulane nizwe ngifuna ukuya ngiyofika emsikazi hayi bamulayele ekhaya ngifike ngesikhathi ngifika la ngikhumbula ukuthi sasinikwe ithuba ke kuthiwa umuntu akabingeleli kodwa mase ehamba thatha isihlala ahambe naso ukuze abuya silethe uNkulunkulu akusisi cha engabuye ngasibuye ngasilethe kodwa ngangazi ukuthi kwenzakalani kuthengele la kwakunombhabhadiso la angakazazi noma ngwasentabeni kodwa khona sengisekhaya lethu niyeza ukuthi uyabona lokhu kudla okudliwa la umoya wakade ulangazelele kuthengele ilanga nje kunombhabhadiso la ekhaya nami sengikhona ngifikile masisuka la ekhaya bese ke kunemoto kaBaba uKhoza esagibela kuyosaya kwaBaba uZibande ngikhumbula ukuthi ngaso isikhathi sekufanele sihambe ubaba uZibande wayengapha ekhaya kwakhe ubaba emilapha efaka ishirt emhlophe khuluma nobaba uKhoza ngaba umuntu wasena amen ngiyabonga bazalwane ngathi mangiphendula amehla ngithi babe ngapha bona thina sisele emotweni labazalwane engazohamba labantu bangishiye bami bese ngithatha izinto ezikhaya ngathi mangiphendula amehlo ngithi ngathi hayi angibazi lo baba kodwa uye lo engakhuluma naye ephushini uNkulunkulu anibusise bazalwane ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngekhaya lethu uthe sengenile ekhaya lethu uNkulunkulu wangisiza uNkulunkulu wangitshela indaba zami wanginika futhi lesixazululo kwasenzothi ngo2021 akekho futhi owangitshela ngezwe kimi ukuthi cha bona ubaba ozoba baba wakho ngokwethu uNkulunkulu akusisi kusukela lapho alibonge igama lenkosi uNkulunkulu ngiyambonga bazalwane ngiyambonga ngendlela emangalisayo ukuthi yayikhona lento ehlula kuthi noma siphakathi kwabazalwane kube nalento ehlupha mina ngedwa alibonge igama lenkosi kube sengathi kwase kule thoshi elingikhalisa noma ngigqokile kuze kube ngathi nginquma
ngithi entabeni yendlu kaJehova inhliziyo yami noma ngizothi ukuphila kwami kufana ngizothi kufana nesitsha uma ethi uJeremiya ehlisele endlini yomuntu ngesikhathi ethi uJeremiya esondweni esebenza athi isitsha sondakala kodwa uNkulunkulu wenze sihle ugameni likaJesu Kristu wenze sihle empilweni impilo yami ibinjalo yona ke kodwa isakhiwa namanje anibonga igama lenkosi uJesu yebo ukubhekisela uJesu Kristu